Wala, ikaw. Welcome to Trinidad. Dito rame. Yee, abot na. Pare dong bay, balik dong. Welcome to Negros. Yes, finally. Nanami diri sa Negros. Ay, mga 3 minutes na lang mabot na mis balay. Mana. Tadams! Hello! Padong mi sa babaw mag-internet. So, adto mi didto mag-Facebook. Mag-Facebook. Dalan sa asa ni Padulo Occidental? Gani. Pero pa kuan na ni pa Occidental. Sumpay. Picture pa more. Naabot na jud taon. Naabot na ka Jean. Mao sa ka dire Jean. Mao na para pa connect. How to connect a Personet Wi-Fi? Yes, 10.0.0.1. Search. Insert dito maka. Ay, iyo amo yun mo Wi-Fi da. Yo naman na. Unsa ganining sa wifi para makakonekta? Tuko. Tuko be. Welcome, welcome. Sige, si ikaw daw sa una si. Ikaw daw na si. Insert ko. Pila magyulog. Dire. Wala pa. Manal. Sa insert money. Dayon. Okay daw. Insert lang kag juice. Ay, singkura. Singkura. Sige, Jesus. Dan. Sa idaw. Dan daw. Wow. Ato kong Ang idaw. juice ni mo ang budget. Sige daw. Dali na kay ang Naka-connect na mo kuan pisonet. Mana din. Lubat na. Surrender na. Nina.
namig piso net. 1 hour. Manguli na mi kay gabi na. Bye! O, dakay bra.